салом алейкум подписчикои азизи меҳрубони мо, тамошобинандагони азиз, гуфтигапо бародаро, хоҳаро, амакиё. Имрӯз дар дасти мо интересни аппарат гуфтигапо галти я интересни обзор кунем. Гуфтем теза да ҳамин парк сарресомагӣ якам гуфтам ҳамин поделиться подписчикои худмон хат кунем. Redmi 8A 2019 сол ва характеристикаи 232, коробкаш қади, зарядникаш қади, ҳамаш қади нав бромадан шуда, нархи где-то 7000 буд. Аммо да 4000 да галтед. Хай медонед ки мо фақат ай даст мегирем исо, не ки бо нархи интересни исо. Дар дуруи ҳамин чихол дора. Вақти нав мехарем телефон ҳамин дар дуруш чихол дора, симлаток. Аҷида хай мо документация ва гарантия кард, чихолш нест ҳозирашта. Не чихол подарка как всегда, сами любой модель вай дора. Худаш телефони на да комплекс как всегда любой сами заряд кабел Type-C ва адаптерш калон 5 вольт 2 ампер дора ба иксати кӯкчар сеин поколениеро поддержка дора, яъне бистри зарядкои навбромада поддержкаам дора. Хай коробка расмоне телефонро оз меброрам, оз отдельно да бараш гам мезанем. Так. Автоматика. Кисбра. Та телефон кнопкаш автомат вастай. Та рафтем да бараш. Телефон боз гуфтам, вай оперативная память 2 памяти 32 гигабайт, процессораш Snapdragon 409 пастай барои бозӣ на мешава. Камераш 12 мегапиксел, пешаш 8, батарея ай ҳама основнош батарея 5000. Не ки чота эксплуатация да гуфтигапо использовать карданда, чота чени 5000 нишон дадесай. На медонем чота Xiaomi фреб десай чи. Экранаш IPS HD+, более-менее качество гуфтем пластик, камера 12, основнош 8, Face ID хай более-менее Xiaomi ҳамаи Face ID чётки 16 мегапиксел боло кор мекунад. Экранаш IPS я видео ченшон тем, то ягон 8K видео ягон ченшон тем. Как 8K дар поддержка надоро. 8K. Бо мегум телефона 4000 нарх выгодно да гирифтагем. Агар ҳамин нарх да биёмем, марҳамат телефон более-менее выгоднее. Ютуб видео нишон метем, ба бидонем ки экрани IPS у камеркано медонем ки боло нестай, барои ҳам нигоҳ кардем ютуб ҳаматон медонем ки инҷа медорем качество все телефона 1020p нависага, и максималне 720p. Марҳамат 720p хай мешава баротон шуд. Ба ин нарх чи аҷдат кунем, ман намедонам более-менее. Так. На марҳамат экранаш. Ин просто корт ки обзор кунем, гуфтем просто гап занем дар бораш. Марҳамат IPS экран хеле. Ду сим карта, отдельная флеш карта зада метонем. Ва зарядаш не ки мегум ки чени 5000 мебара. 2 рӯз озод мебара, не ки чени 5000 чота не. Колонкаш нормальный, не ки баланд максимум уже кам пах мекунад ранги ва ҷои наушник дора, зарядник Type-C, микрофон дета дора, как всегда Xiaomi, камера қафо. Нем качестве особенно тамом. Главный конкурент телефон чи буд? A10s. Huawei U6 не ки ман более-менее мегум ино да хеле хубай. Ино да созан ҳама тарафа созан, не ки обязательно экран защитник пленка монен ки гандак Xiaomi ва Gorilla Glass 4 мега мо доштем телефон 4 Xiaomi не зашташ бисёр Xiaomi фреб мекунад мардума. Мега хеле нестай. Ва качество гуфтага оправдан шуда намеброя инами телефон. Вай камера шоди суратош ба мепартаем, фронталкашам IPS-ам марҳамат. Совети мо бигирем. Ба я чиз дига буд компания Xiaomi бо наушникои беспроводно меброя. Комментарий мо мисол AirPods вай кадагмон да будроен дар вай канал монас AirPods iPhone съёмка кардем оригиналша. Комментарий ки AirDots съёмка сравнивать ки ба AirPods. Ина AirDots, яъне наушники нами Xiaomi фирменный наушник оригиналаш. До видеои гуфтигапо дигари да ҳамира мемонем дар бораш. Марҳамат дартинен иншоалло мешавад. Хай намиқа кортка гап телефон 4000 агар ҳамин нарх да бемон мешавад. Ай 5000 боло ҳеҷ вақт нагирен ша хубуш бренд наоша гирен. Ай A10 ай U6 да ин созай ҳама тарафа мегзараша. Зарядаш хай 5000 гуфтигапо чота чени 5000 чота натофтесай. У манош не ки 5000 се рӯзи ровна мақсад яки режим аждан ти мисол кор мерим ё кор даст. И телефон основном барои рабатиҳаго таксисто беҳтарин аст. Мисол сар кор мера бегам ё заряд акураша беҳтарин аст. Мисол ки таксист боши беҳтарин аст. Асосиш ҳами
любой ам блогерам тамошо кам гапам мега ки вай телефон асано барои таксисту коргаро инем хага буд як гуфтем амирам дар бораш гап занем бисёро нависам ки Xiaomi ра съёмка ки Xiaomi ра вай ки ҳамин контент барои шумо кесем иншоллоҳ барои ҳамо ай тарафи мо видео ай тарафи шумо подписка лайку комментарий марҳамат салому алайкум хай подписчикои мост раҳмони худо бошанд омада барои кор гуфти гапо